Koi amuk nasi mari supa koi na pat hai batare nasi da koi namuk nasi koi na mamangi suba pata kari kari ni na berge hai se koi namuk kai tang ningsing ke ahan bada Prabhu Jisu na koi bu yang nungsi biba masigi mapana koi je Jisu Kristo manda thaja bo eruktuna koi na ma ki makom makha da tujarani koi na koi ki pa khuding makolaina na koi na phana phattaba huramba mi orasu sono kopi bang namoro hena khanba pa torsu tang pa da lebe misina su ko kopi ra ha ba duguma pa do galoina na koina Prabhu Jisu Kristo gi makhong da tugani adu tuba matamda mahana ikhoi gi thamoi kahan bigani habati mana ikhoi gi thamoi da thawai aseng bana ngambi duna koina pungning hongba se koina pibi rakani aina tawbi se phatte ko uduna Prabhu Jisu na sibi se igi pa ki tamuni haina madudagi de koina isa gi rando yajaduna koina confess tawgani haidi agi iran jajare ai papini habje shoda changjagani aduga aigi pap khudima haidokani aigi pap sikdo mu thadokani adugi matungda koina ishona aikoi gi pa makai do aina haukiba punsita tawkiba pa makai loina makto ishona loina kopi gini habje koina mamangi parada jo koina nai nakhre adu ayang mo hanjala koi pa makai akoi je pap sung taw daba pokpadagi pap sung taw daba mi amagum nai khoi je koi thambi gani habsini adugi mathangda koina mathangi nasigi parts da koina yengse adugi mathangda kari tawuni haba mathamda asmai tawdana koina thajaba asigi koina mapana koi kedawuni haba mathamda huji ishorna koida kamai yengbigani habada hujiti ai koigi dharma sembado yengbiraroi koina Isaiah 64 gi 6 da habigi matuna ikoi miyobana afaba ishorna habi indunasu lo ngaktunasu koina afaba kya tawdunasu aikoina phangba dharma chenbadi filthy rags haina khane filthy rags hadi kwaki morpa pithi besida laiba kwadi amotpa phija phegai adugumba mina songdaba mahi matana pikthanba e9 pikthanba adugumba filthy rags neba aduna haidiba akoigi dharma chenbada aduni adubu hojikti ipai sona aikoigi dharma chenbada yengbiraroi akoigi dharma chenbada yengbagi mohta Prabhu Jisu Kristo gi dharma chenbada yengani aduna aikoina Prabhu Jisu Kristo gi dharma sembado loksalagani maduni khone sida Romans 5 ki 18 da ayemu pazreke hanasu pagramni madu umthang yeminase masi yamru ai 5 ki 18 da hayasna maram maduna ayandum manipur da translate oina parage maram maduna mi amana phattaba tawba aduna pung khudi makta sisnu haiba koina condemnation koigi lona sisnu haibado thangthaki adubu mi amana haibe inbagi mapana ishorgi thaujan ishorgi haibe ngi mapana lemna piba khudol do mipung khuding mukta lae haibedi lemna piba khudol de khoida arang khubam haibdo do dharma semba arang khubam piba haibje kano khoi dharma sendana de khoi arang khubam piba ngam banate adugumba dharma semba adugumba arang khubam bado Jisu Kristo gi Prabhu Jisu Kristo gi mapana khoida pibir haibesine pisnauksa aduna hujiti kedoba ekoi isagi ekoi afaba kai shularo ekoi claim di keno thajaba sigi mapana koina Prabhu Jisu Kristo gi dharma chembado do koina chena pai gi dongnego maduni koina aje ekoina afaba thabak tawuna dharma chemba phangba ngamde koi gi dharma chembadi Prabhu Jisu Kristo gi mapana ni habjine amkhoi amu yengsi Romans 1 gi gospel habje masida gospel harga mina Prabhu na sibikre loire haina dumaina khanba leba akoi ram kubam phangani habje madu yengse gospel habji ga athaje karino habje Romans 1 gi 16 17 for I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God unto salvation to everyone that believe to the Jews first and also to the Greek masidai all namni ai ishorgi apawa asigi da mai kai chu phaude karigi da mai kai phaudino habde maramdi masi kaino kana Prabhu Jisu Kristo bu 타저를 그대막다 쇼기 아파보 파스나 아랑 쿠범세 렘나 비봉나메 근데 마시니 코니 하제 마시 지우 사이블레테 아두가 젠탄 쇼 타저다바 미 헤블 아스나 지후티나 타바 쇼나 칸도케다바 근데 라이 무티라바 미 헤블레테 뿐나 먹게다바 프라부 지수 크리스토 몬다 타저르까디 하이버스니 쇼기 아파보티 마시나 코이부 쇼기 아랑 쿠범도 비봉나 미 헤브스니 마시나 삭티 aikoida arangkhubam pibagi shakti do lai heba sina arangkhubam pinaba shakti do ishorgi ophaud lei mine sam samna gospel haraga koina ai
ईश्वर को प्रभु जीशु ख्रिस्ट को थाजे है नम पापी होने लगे दो अदुक पुंसी दो ईश्वर ने पाम ने तेज नाउ सा अदुक 4 दा 17 है for madam the dear in the gospel having is the righteousness of God revealed from faith to faith थाजबा अमा तांकक अमा दगी थाजबगी तांकक अमा दा मसिदा ईश्वर की gospel असिदा ईश्वर की धर्म सेंबदो होंदो ई है सिदा धर्म सेंबा ईश्वर की धर्म सेंबा as it is written the just shall live by faith and the just the धर्म सेंबा मिशना थाजबगी मपाना हिंगनी है अदुगा अतोपा वर्जन दे है he who is righteous through faith shall live by हाइदी थाजबगी मपाना धर्म सेंबा फंगबा मा दो हिंगना है अतोपा वर्जन सिंदा असुमना है सिनाउसा gospel लाइफजे प्रभु जीशु ख्रिस्ट की अफबु gospel लाइफजे केनो मसी शक्ति यमनेबा असीबा मिशन पाता सिदुना लाइबा मिशन अदो कैदोबा मसीना एखोइदा थाजबगी मपाना प्रभु जीशु ख्रिस्ट नोंदगी शक्ति लौरगा मागी धर्म सेंबदो खोइना फंगगा असेंबा पुंसी धर्म सेंबा पुंसी प्रभु जीशु ने हिंखिबा अदुगुम पुंसी दो एखोइदा फंगनियाई की शक्ति से मसीना पी हैबजनेबा खोइना gospel लाइफजे खोइना खंगदोबजे थाजबा अमबदगी थाजबा अमदा मधुनी मसीदा हाइसे अदुगा खोइ मुजंगसे Jeremiah 23:6 है आई पारारोगे मसीदा the Lord our righteousness है अखोई अमतंगाय धर्म सेंबजे कनानो है ईश्वर कोई धर्म सेंब लेते कोई अफब लेते अफब खुदिमसे कनादगी लापनो प्रभु जीशु ख्रिस्ट मोदगी लापनी इपा ईश्वरदगी लापनी अदो ताइबुंग मियब अखोई धर्म सेंबदी इफ अदाम धर्म सेंब लेरमी ईश्वरना सेंबिबा मतंदा मखोइद पाप तौदी मांदा मखोइ फिजोल दो कैदबा असेंबा मंगालगी फिजोल अमना अंगौबा अमना मखोइबु जोंबिरमी अदुबु मखोइना हेक पाप तौबा मतंदगी मदुगी फिजोल दो हाइबदी ईश्वरगी धर्म सेंबदो मांखिरमनेबा हौजिक मांखिबा धर्म सेंदो फंगी हारबदी अखोइ कैदो ताइ अखोइना प्रभु जीशु ख्रिस्ट मोंदा संगबा हाइबसे मसिलाइ अदुगा 1 John की 5 सिदम याम मरुए कमाइना अखोइना धर्म सेंबा लेगिने हाइबजे सिदम जेंगसे 1 John की 5 आई मसि याम फजबने 1 John की 5 आई ताइ पासर 5 sorry 1 John की 5 की 11 12 को 11 12 For this is the record that God had given to us eternal life. This life is in His Son. Record that those that are madudi is shown. I quite arang kubam with the pipi hai. Hidiva arang kubam with the Canada lay. Mahaki Masano Pada lay hai. Kanam to the arang kubam late. Aduna Masano Pada lay. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. I'm Pazare 11 12. Masano Pa. प्रभु जीशु ख्रिस्ट को लेरिबा महांगना कैदोबा फंगेबा पुंसी अहिंबा पुंसी फंगे हाइबदी धर्म चेंबजे फंगेबा कोई धर्म चेंबा लेतने दे खोइना अहिंबा पुंसी जे लेरोबा अदुना खोइना प्रभु जीशु ख्रिस्ट लोक्सनबा मतमदा महाकी धर्म चेंबदो खोइ गोयरेबा अदुना मंगोंदा लेबा लोंबा नाइदबदो खोइदा लेरे हाइबजिनी प्रभु जीशु ख्रिस्ट लोक्सनदबा मी मखै प्रभु जीशु ख्रिस्ट मागे थमोइदा लेतबा मी मखै अदो अदुगुंबदो खोइना लेरोय हाइना सिदा सुमना हाय अदुना मो खोइना मखाता नमु येंसे कमाइना इशोना खोइबु सुमन बिब्रा कन बिब्रा हाइबजे थाजबगी मपाना खोइना कमाइना मु सुमन बिब्रा हाइबजे खोइना येंसे फर्स्ट Ephesians 2 गी 8 to 11 दा मोइ पाजर के मसे For by grace ye are saved through faith हाइदि थाजबगी मपाना न खोइ ईश्वर की थौजाना कन बिरे हाइबे मसे आइ उचे मु ग्रेस के मरम द खोइ खर नैना से and then not of yourself it is the gift of God hai masidi nang asana ai khoi isana tawduna phangna te masidi ishor gi khudol ni hai lemna pu khudol ne oina hiram khudang thajab su ishona pi bu khudol ni aduga nungsi bu su ishona pi bu khudol ni adagi repentance ishona pi bu khudol ni oina haida bu khoi pung mu pinam ne adu khoi thawdi honga ga sakpa je haiba si ju masi ko ngai shakti ju kanan pi have da ishona pi ne ba madugi mapana ni masida koina haiba je sida haire not of works equina afaba tawbuduna nate less any man should boast equina napan tawdingai gi tamang equina afaba thabak tawraga equina dharma sembaje phangbo oi tarabadi equina arang khubam se phangbo oi taradi equai bu kanbiba phang tarabadi equai gi pap se copy bai je phangba taragadi equai da sapthong ngai le adubu
khoi chok thong ngai laite maramdi punam mase kanagi mapana no habda Prabhu Jesu Christ gi mapana phangbani hai adu bo masina loirabra habdi sona khoi pa ko pire aduna akhoi arang khum phangani sorry bayang ngapi ni aduna maduna loirabra habdi loite amuk te ndam pa je for we are his workmanship hai akhoi je magi thabak su na ba magi thabak su ngai gi da mo oikrabni hai created in Christ Jesus unto good wale Jesu Christ da kaidong ngai gi aphaba thabak to ngai gi da mo haibni adu bo akhoi na hana aphaba thabak to buduna akhoi kan ngam late akhoi Jesu Christ ngam da chala kanda magi mapa na mo akhoi aphaba thabak to gudam ne ba hari ba aphaba thabak to tawdraga de akhoi da arang khobom se phang ne masina hari de sidan sida unto good work haibni which God had before ordered that we should walk in them Ishona hana de hungna akhoi Ishona masi thawrang ngang khrabne akhoi aphaba thabak tawba haibse akhoi masigi da molang khrabne aphaba thabak tawba haibse loi yaure shogi longa kha ama yaw adu akhoi makha thana yengse masi kam na oi gidam ne haibse masi ne aduna masi puno mase karigi mapana ngambano haibu matamda akhoi na huji akhoi na mu huji haikre grace ki mapana ne ba Titus 3 gi 7 da ko ai padi pararoge Masida muhai kari hage matamda we are justified by his grace hai Prabhu Jesu Christ gi ishor gi thaujana akhoi bu sumanbi akhoi gi pa copy akhoi bu arang khom bi habna Titus 3 gi 7 da hai aduga Romeo 3 gi 24 da jomu yengse sida hai being justified freely by his grace hai ko through the redemption that is in Christ Jesus Jesu Christ da leba kanbiba atuki mapana mahaki thojana aikoibu lemna sumhanbire habi chinapsa akhoi pa pibiba akhoi arang ko bamje kana gi mapana neba Prabhu Jesu Christ gi mapana lemna akhoi da pibiba ne basi free give ni ishona lemna piraga loiba nate lemna pirabdo akhoi lawdraga ti phangwaiba madu lawbudo kari gi mapana lawgani habdu neba akhoi hujik yengje kon masi lawda bo mapana kaino kana 타자 버기네 또 타자 버기 락층이다 아khoi mu yengse kana aguma mission hai shori thojana akhoi bu kanbi kre Prabhu Jesu Christ na course sibi basna thojan pipi kre hujiti akhoi thojan gi matam ne lo gi matam natre akhoi di aduna thojana akhoi loi kanbi krabni na akhoi loi na tawba yare habsine amu yengse pol masamuna kari habra habse akhoi ne yengse adu tari akhoi na pa nam tawraga akhoi na ai adum padarke Romans 5 ki 2021 aduga 6 ki 1 haijiko moreover the law entered that the offense might abound shogi law sina law hena khangninge makai kedoba akhoi da pap si hena la heliamni but where no sin abounded pap laitaba matam da grace where sin abounded pap amna leiba matam da thaujan yamna marang kaina lei habni marang kaina lei habni masi manam du patna chen that you know as sin had ran unto death pa habsin akhoi da asibo hele even so my grace ran through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord aduga akhoi Prabhu Jesu Christ gi mapana longbanai da ba ado phangnaba khoina arang khubam ado adugi mapana thojana se marang kaina lei hen khoina pa habsina akhoi da asibo da lamjing he adoi ta di pa to akhoi phataba masina je pa lai ba makai kaidawi haiba matamda ishori thaujan disu lei habdi khoin achoke mate phatre harga juko ishori thaujana kanbiba ngamoidaba pa pi leite maduni ishona sida hairibse aduna pa nam lerga ju aina pa nam aigi punsida pa nam tawkiba taraga ju hairiba tawkiba pa yam adu juko adudagi kanbin aigi damak shogi grace lei hairiba grace gi mapana khoin ishori dharma semba phangani ishori arang khubum Prabhu Jesu Christ gi arang khobam to phangani hai adudi yong akoina adudi pa tawringe koina pap che khoi pa yam tawringe akoina shogi thojam ma kai le ha ni na pol ma sama no kari ha bring what shall we say then adu ade khoi kari ha jira shall we continue in sin that grace may abound koi shogi thojam ma kai na tawringe gi na khoi pa nam taw shira hai pa tawduna nam le shira hai adu kana mi kharan le dai shona sibi kre koi lo dar ka le tre koi nam pa tro sui shona khoi kanbirani hai si pom sam ne ke hai de yong
masamna kari hai ga matanda side tawshre God forbid hai ishona yade hai verse to the how shall we that are dead to sin live any longer there adu de khoi pata si ba khoi na kamai tu gana mu khoi na ahing ba punsi je phangada ge have je makha da hai de ba maduni ai na ngasi khoi na khar share tawi ji sinau sa ai khoi na ishogi thaujan khoi na pa bam taro ga thaujan nam phange na pa dam taw se abdo ya de ishona pa taw ba have de keno shogi wai na thang thu hai adum thu gai duna lai sira hai ne sin gi definition for zone 3 4 gi matuna pa taw ba have ji keno shogi wai na thang thu gai do pa ni hai aduna khoi na dum taw ba have se ishona ya de adui da de khoi yin si grace have se kari have se grace have je masi da mi sing na yam na la na khana bale grace have je ki definition have se kari no have se khoi na mu grace se khoi na khara example na yin se Hebrew 4:16 da amu hai ai pa jar ke Hebrew 4:16 da let us therefore come boldly unto the throne of grace ishogi thaujan gi singasan atu da ai koi hojiti thona phana koi la la se maram buduna thona phana la la se hai ko that we may obtain mercy ai koi na ishor da gi minung si phangni and find grace hai ko thaujan phangni to help in the time of need to find grace hai sun kari mateng phangni to help hai ni mateng panaba in time of need hai papi amana da kal iba matamda mateng pangningai gi dama thaujan se pi ne bisnaw udun aina mamang da swai gele thaujan hai si kai nai tadi aina tawpangam madu di thaujan nati aina pona ma taruga aina pona ma aigi pangan na phangba ngamdo adu di thaujan nati thaujan hai basi di aina hon pana honor za ai punsida hona bada ngamdabdo adu kai doba ishona mateng pangaga krista gi sakti gi loina na ishor gi sakti gi loina aina sungam ngamdabdo ngamanbado adu boy khoina grace haina khangnei masini grace haje aduna grace outer ga de khoina arang khubam phangoi haje khoi gi pap ko pi ba haje masiju ishor gi grace ne ai khoi isai thanda gi pangana Prabhu Jesus Christ ngon sang mangam banate masi ishor gi thaujan adu gi mapana khoina ma gi khongya kha da tu bungam bane nomet khuding ge khoina ishor gi da ma grace haje ai khoina darkha le aduna atai di par Romans 4:4 aduga Romans 11:5-6 haibni ishor gi lo nga pui mapana ishor gi thaujan na si phang banate aikoina ishona haibe lena aikoina ishona ko haibe lena masi phangba nateba grace haibsidi kaino aikoina ishogi yathang aikogi punsida sunga pung ngammaroi dabdo ngamdabdo ishona Prabhu Jesus Christ na mateng pangaga aikogi pungda aikogi thamoida leraga mateng panga kanda magi mateng loina na aina khitang honabada manam yam bibiraga ngambudo adubo aikoina grace haina khangneba masini aikoina grace haibje masi lon phangba nate aduga First Timothy 1:14 da joy basi amuri je First Timothy 1:14 da 1:14 da and grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus Christ da laiba nungsiba amasung thajaba haiba adu da kai thaujan se parang kaina lei hai masina haibidi karino hakanda akoina grace haije kamai phangani haiba matamda thajabagi mapana grace phangani bisnaucha thajaba laitradi akoina grace phanga thajaba adugi mapana akoina grace phangani adugi Ephesians 2 gi aita ju masai akoina pagre maramdi thajabagi mapana akoibu kanbibani haibni thajabagi mapana akoina grace ishora thajabagi mapana thaujan gi mapana akoibu kanbi ana haigre aduna ahanbada grace hana lakadra thaujan thajaba lakadra mutanda akoina thajaba aduna akoina thaujan se lawgudobne thajabagi mapana akoina thaujan lawgudobne thaujan grace haibje akoina phanggadamni haibje aduga ishona grace kana karamba mi de pige haiba matamda James 4:7 da God giveth grace to the humble hand napan to wa mi sing de ishona grace pide napan to baibdi ai papi wara ai papi ne hane jadaba ai mangai hane sali baje ai shodar kalite ken gumna ko ai ya phapa to wa ai gi mana musung thaba ai gi mahijin ai arang khum phangre ai shogi yaw khat pa khot pa Prabhu Jesus Christ mon thajab lai theba siguma napan ko ai mangai hane sa mi sing do maduda ishona bo grace have piru wari nol permission karamba mission ishor ai pap torusu ai la le haina sangjaba ai papini ai gi pap sindu ngapiu haina sangjaba aduguma mission do adugumba do nol permission ai papini haina jajaba ai ni ran to kudum to ai jajaba ai ngona napan sumai le sadaba aduguma mission do maduda ishona
thaujan ai se bibi habsni aduga Galatians 5:4 da ko if we are justified by the law ishogi law na khoi bu chuman bi ba taragadi we are fallen from grace ekhoji grace hai budu de khoi je tarabni phangdrabni hai grace hai budu de khoi dai kha tarabni phang fallen torabni haidi fallen torabni hai bi athadi phangdrabni hai aduna khoina law gi mapan khoina khoi gi pap se copy bu aragadi khoi da grace lai tare sinopsa aduna khoi gi pap copy ba ji kari mapan grace ne grace hai je khoi na ngam dabdo khudam mai na ina chobun ngam lai bido aina thangat pa ngam da ba isa i pangan oi hona pa ngam dre ba ngam dre aina ngam da ba adu kai do ba kana gumba mi amana mateng pangati madubuni adubu khoi gi pap ki polum je example ne ba khoi gi pap ki polum khoi na thadok pa ngam maroi da ba pap ki polum khoi na khoi gi shana phawa taro copy bu phangloi da pap ki polum je kai do ba aina hona ba du da ko ketang hona ba du da isho na thaujan pibiraga thangat pa ngamdo pa ki polum do roi la thangkat pa thado omba ngamdo adu grace ne aduna ekhoina arang khubum ki thaba asida grace ha je ekhoina miku khuding gi ekhoina darka lei hamne adu ga sida the second adu masiju progressive way ekoi gi grace ha je ngasi leiramba ga hing leiba ga masi anam mathang chawkhat pa nai gi tamni grace ha je da khoina lukta jo haidina prabhu jesu krishna angang wari matanda mahati shogi thaujan mi gi minungsi adu grace ha je da saukhalai je grace ha je karino ha da khoi gi lamchat se khoi da leiba dharma chemba afaba khangde si leiba khudum isho da leiba lamchat khudum cha khudum khoi da phanghan ba je lamchat sing ge matang manang nai na phanghan ba je masi isho gi grace ne adu bu ne khoi gi isho gi lamchat sing ge khoi grace ha da su samdam na be madu aduna haide ba je khona saukhat pa nai ham ne ko 2 Timothy 2:1 be strong in the grace that is in Jesus Christ Jesus Christ da leiba thaujan tu da na khoi ko angat kalu ham be strong ham grace ha sida khona kan bu ju ye so bu ju ye ba adu ko khoi kanji kana yi mapana prabhu Jesus Christ gi mapana adu ka parbu ne 2 Peter noi no to 2 Peter 3 ga item the grow in grace hai ishogi thaujan ko saukhat lu ham saukhat ka dam ne khona sum shoglam koi lam cha chane shog sum nang na ri ne koi ju shogi thaujan ha je sum henkala ka dam ne khona masi ni khona muru e chi sinausa aduna shogi grace out de khona dharma semba phangbang amoy khona phap thadok pang amoy khona arang khubum phangbang amoy khona khai shu tawbang amoy aduna makeup khuding shogi grace ha je darka lai adu hari bu grace na kai do ge matam da grace pibi raga khoi andum phapi ohen ba je shogi apang na te ishona khoi da grace pibi je kai no papi oine hingba khoi je dharma semba punse ma hingai gi da mo ishona grace se pibiri ni ha je khoi na kobi gnu adu bu ngasi di misina la na takpi du no ko adum ai papi oina adum ha bi sine khoi na adum grace na kan ni na me matak da khoi na mu yang se masida khoi na thaja ba ha bi se sigi matam da khoi misina ta be believe only in Jesus khoi di Christ da thaja ra ga loi de khoi ran khu bam nei he masi yang je khoi na thaja ba ha bi je masi gi maram da khoi thaja ra loi khoi lo dar ka shogi lo dar ka litre hamni masi sumbra habje khoni yengche pol masamna kari ha ye habje yengche adum kana gu misina di pastor na kana misina tapi di text ama khatang hairani aduda loire atai text na habje di kari no habje sungpa para ro sungai ne ne ro asida Romans 3:31 hai do we make void the law through faith adi sida hai koi thaja ba le di shogi lo je ane kai shun laita boina tahla sira moroi ni sida hai morelon ceremony lo di loikre koina prabhu jesu krishna process ibum tanda pugre adu morelo gi matang ni koina hai adu thaja ba le ko jo morelo do koi thado jira koi kai shu oidaba asi thugara jira kam ilagum jira hai ni sida pol madu yade hai ni we establish the law hai no god forbid we establish the law hai yade koina ishona ai koi de ai koina law je koina shembani aina se shembani hai aina mamang do sai gre ai nau tan koina hing ba ju oi thok te hai se koi mamang di yaw khrabne pitib da leibo khuding cha ai ma pan salai ri ni koina mu yang che do de fat hai se ni fat hai se kari no what is true fat hai se koina je Hebrew 1:1 da ipara gun je myam lo khangnam ne fat is the substance of things hoped for evidence of things not seen hai ai koina de udaba hai ko evidence of things not seen ai koina de udaba evidence hai di leiba koina udaba hai koina nungsi da hai se koina khudam na nungsi da hai koina lei khang ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯂꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕꯗꯤ ꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯎꯅꯥ ꯂꯦꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯁ ꯍꯣꯞ ꯐꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯅꯦꯕ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯅꯦꯕ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯥꯖꯧ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯅꯥ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯄꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯅ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦꯅ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗꯕ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟꯁ ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯌꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯇꯥꯛꯆꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 10:17ꯗ so faith come by hearing and hearing by the word of God ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒ ꯍꯪꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯤꯕꯗꯣ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯏ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯈꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯡꯖꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯅꯪ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯀꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯣ ꯏꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ Hebrew 11:6ꯗ it is impossible to without faith it is impossible to please God 하니 he that aduga sida hay masina habdi kano thajaba yaudana di aikoina ishobu pelan ba habse chungam mo hai adu ishor ma lei haina mongonda lakadamni thajaba jigi mapan lakadamni thajaba khaktana aikoina ishobu pelan mangamgani hai aina full padramni matamje yam leitaba maram nisnausa aduna thajaba sigi mapan khaktana aikoina ishobu pelan ba ishobu pelan ba habdi aikoina kamaina ishobu pelan habdi ishor ya ningba pam do aikoina tobo matamda ishor aikoibu penbirabni aikoina ishobu pelan labni sinausa aduna aina sum papi oina leibje ishor pen banate ishor habdi ilakana magi thawjani prabhu ji sukhritagi thawjani mapana ilaba matamda aikoina ishor pen ba habdo oiribani adu akhoi hoji yengche mina yam example peba thajaraga loyena abraham ge example pe yengche how aduna abraham je kamaina ma thajabigi mapana ma bu suman bibra kan bibra habje khoi amu yengche ko Romans 4:1-4 1-5 ta khoi yengne Romans 4:1-5 masi yamna mina zo haina bane adu ai khoi masi fajana study tawje 4:1 what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh had found for verse to the 4 if Abraham were justified by works he had whereof to glory but not before God aduna Abraham habse mana haiba in baduki mapana maje magi pap copy ba mabu arang kubumdo adumana pibi bala iramlagadi kedoba ma maduda ma napan tawjranga demneba adubu ishogi mamangda natte kanai man mission manda for what said the scripture bible na kari hai Abraham believed God Abraham ishob thajai magi thajab do kai onthoi amtan it was counted unto him for righteousness and aduna hai magi thajab do ishona dharma sem onthoi aina sai joakre koina khoi pa khunung kloina ishor da khonya khata singja ba matamda koina kaidoba koina thajab do gi mapana khoi dharma sem da pi ham khudak khoi pa ko copy re de khoi dharma sem pa ko ta mi do dharma sem re maduni Abraham da jo hai sida ma bu copy re sida ko for the now to him that worketh is the reward not record of grace adugu thabok na ma masana thabok tawraga phangba mi singda digi manado grace tagi lakne sinthana de hai aina ngambadu di grace tagi natte sida ju mai sene aina ngamaga tawbudu di grace tagi natte habje masine but of that madudi kedoba ekoigi landon dagi oibni habni masina habde
adudi akhona mu Bible dagi yengse adudi Abraham akhona sida haikre adudi Abraham na isho bu thaje magi thaje bu dharma chelai Genesis 15:6 da amu yengse samane sida ko he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness mahana isho da thaje magi dharma chemdo isho na kaidaba adugi mohta magi thaje budo adu kaidaba dharma chembana mohsin bire habsini masida adu ko yengji ko how did Abraham adudi tasena Abraham di isho thaje re ma thabuk ma isho na habi indabra habsini adu mana hana isho na habi indu gi mutunda magi dharma chemba phangni habsini nathi adu ma isho thaje na ko ma thabuk na haidi magi dharma chembado mana isho thaje be kamaina uli habje akoni yengse Genesis akoina aduga Genesis 22 da hai mana isho bu kyam thaje habje thabuk yaw mai thaje do kamaina uli habje thabuk utpane yengse Genesis 22 da hai mana ha ba mamang da ma yang phelo mutam da roi mutam da mana shujikti mana isho thaje ba isho no hai de ilagi habje ma lep khriba adu mutam da Abraham nang ya patangaram na sanu pa Isaac to ai mon katu habne adu mutam da ma ke do ba ma di father of faith ni ko adu di ma ke do asma isho thaje haraga sho ai nang thaje ai isa de pi bang mo hai bra hai ti adu ma gi amata ngai ba masanu pa da man mo le ta kan ngai gi da mo ko le ma kak te da ngak ni ma thang han jam ne adu mutam ishon lepu hai ne lepan ne ma lepe ko adu na ma na isho bu thaje habje thaje bna mo no me ishon na pang tho habdu ma tho we madu adu ma gi thaje bu no uli ne adu ga se da Genesis 25:6 Abraham je isho gi wa na thang ngak pro ngak ta bra je fa adu gi matung dei ma da father of faith thaje bu gi ma pa ne kham ton phang gare adu ma na isho gi wa na thang ji ngak pro ngak ta bra do um shung ging je ba masi ko to bi ko Genesis 26:5 Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my status, and my laws. I said, "Show me something. I have show me something. Have one. Abraham na I na have do ile I conjure do tai. Aduga mana I charge I na si pang to have sindo I yathang. Aduga status, laws, I sing I na to have sindo ma law in ile hai. Show na. Aduga atopa amada joy makadawe show we yamna have ile have do machine. Sinapsha adu na ikona tasayna ikona sumba thajaba leiba taradi ikoi thajaba nu utkineba adu gi thajaba do ikona ai thajabudi aina ishori thajai heba adu ishona habdi indaba do adu di oide adu aina hana ilaga ko ikona arang ko mabdi phangani habdi leite adu na thajaba leirga di haiba thajaba sina ikoi inba ngamanganeba masini thajaba gi mapana grace phangani grace gi mapana ikona inba ngamalani habjineba adu James 2 da When a moving says James to the Quena Tazabaze, Masigi Maramda Quena Katanga Yang said Duga, Masigi de Loshala, James to the 21. James missing a parani, romance parani, at the Galatian parani, Aduga mission like the way have a matanda, James have a like the para, Kaufoker, James the Gang, Jacano, I don't know when is the Kangani. Shown I could to be by the condition of like basis having. Basis I became proposition I could get them across the eat out on the CB say, Machine I could get an uncubum. Quick pop opening I get pump condition to the carino, high matanda, when the chill I was name. High bitten vibes never, when the condition I show you at an alpha, have the machine. James to the Quipazi, Mayamsu, Patan and Nebu James to gi, Quena, Abraham gi Matangas to gi 21 to 24, when a Mushide and 14 the Sulere, when me and when shobu, Taze already command Abraham to Hanapase, City Party, Aina 21 the go. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Atudi Mazi, Shona Hibe in altar da, Magi Masano Pakatoga, Hibe Dugimapan Mouse Mandi, Natabrane, and the Sidai James Na, Haiko. See thou how fed work with his work. Aduna Magi Tazabuze Tabuna Kamina Upra have the when Brabzi Yemo by works was fed mat perfect him. Koji Tazabuzimapan by the Kino. Tabonum Ueva. I didn't see shoulder, showing us I am a hybedo, Tazim Pana any illava. I do it at the Eki Tazab de Hankalakani, Matangamu, Ama Hielava, it like a Hanoko Quiki Tazabze, so Mankalakaneva Quiki Tazabze, Tabunum upon Pangani. And the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God and it was important unto him for righteousness. He was called the friend of God. Ye see then how that by works a man is justified, not by faith
only hen taza ba khakta nate ado thabak asigi mapana je mi amaje suman be habje sida lai have sinausa khoi khanga da je aseng ba khoi da taza ba lai gadi khoi taza ba lai habje kamaina utkeni khoi na taza ba khoi na thabung utkeni James 2:14 da khoi mu pa jare ke ko 2:14 da what did it profit my brethren though a man said that he had fed and have not worked can fed save him kanagumba mi amna hare chana ai di taza ba lai have do ado have not worked adu thabak te leite adu magi thaja budan ma bu convene ngudra if brother adu 40 lere adu 7 sida le 17 nang para ke ma sida mu le mi ai khar kan do even so fat adu moraga di it had not worked is that being alone hai ko thaja ba thabu yaw de di ai gi thaja budu asi bani hai asi ba thaja bani nei tabuk chamana hai haina ma sida haire adu ga I think nang mu yengse yeah, man said that should I parrot English that me amana high call I get tazab lay aduga I have works I get tabuk lay show me thy fed without thy works nangi tazab do tabuk out of nangi tazab do ulu have that high I will show thee my fed by works by my works I did I get tazab do I get tabuk shin what can ado okay na I tazab lay have the tabuk I get tabuk utana kamaina tabuk out na kamaina utpang ngani but will thou know, O ben man that fed without work is dead? Tazab asibani have in a quay, Kang Dabra has in it. Aduna Quenang side 22 to Pagre, Aduna, Quenata Sena Tazabaze, Labor Taragadicadoba, Koi the go high in Baze, Quena Lake never. When the long up perhaps lake never. A quena, short has a haragadi masilo in Geneva. Tazago Quilo in the day. Quena Sidazu, Sigimatan Zami, Saitan is short Tazi Hamnicon. Adubu, Marketova, Matiki Hamnicon. Sida Quena. Sidan part the when a Kanganico. Satan also believe God that Satan is short lay. Haina, Quatazi Adubu Madi get away Matamda, Madi Ki, Madi Niki Havni, Masida. Aduga Quenamu and Romans 1 Fatazu. Sida we have received grace and apostleship to bring about the obedience of Fedani. A quena short grace Pangiba, Aduga Pa Consapamiamo or Bigi Guladi Carigino, Hiba Matamda, Masina Kadaway Havenatana. High bit in Bagi Tazabado oil. When a Hebrew 11 year moment of that Tazaba missing what you are in Matuda, Tabokna ko Tazab Utaba, can I have the Bible legi ay Madi Tazab, a double Tabok all the Bishon High in the Mimagi, no example people no drum. But the Sungang my god, other people on Madi. I got a good man, Tazabazek, I give a take Sakti Shep, I have the Queen of Muyan say, Matthew 17:20. When Matthew 17:20, the Muyan, Tazabaziki. Yam Pangan Kali, Yam Sakti Cheli has it. See that? Hi, see that. When they come up 17:20. Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, it shall be removed. Nothing shall be impossible unto you. And the Sidahi can wish on. I quite Tazab to Hangam, Marum, Saw Tazabel. Sit singing Maru, the pick project when a permission Hangamaruni. People, what people Tazab to Layu, do daddy. Sidale would sing Nang, as long as them upon home have the home granny. Hibene. Aduna, Tazabazilla get the queen of what talked about like him. Nothing is impossible with unto you, nothing shall be impossible unto you. When a Tazabazilla get the Mount Tutabaka. And the first one fight for the God. This is the victory that overcome the world, even our father. When the Pitibu couldn't tell Pitibu Wadi, Pana Talaba Pitibi, Satan, wherever, Kubu, Papi, Uduna labor, don't part of the labor, Itakirang, the town, labor, Pitibi, Hives, a massive Kudums and Bajakarina Ganieva, Tazaba, Tazaba, do him upon, show the grace Pangani, Tazaba, do him upon a short, the pine. Short like a Shakti Pirakani, Aduga Kona, Punamoxenam Ganeva, Tazabas, white low Nathani, Ado a quick shaggy, nothing that they shaggy, Katanga, short like low Nathaneva, Machinico, Adugo Mark 9:23 as well. And all things are possible to him that believe having Tazaba Adu the go, Loinamo to him, isn't it? Loy to the long up to Otopra, Tazabla the long up Otopra, Tazabla the papa and him go Otopra. Then put no more to heaven. No one to heaven. Shown I'm the teaching down to my pung wives.
ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯞꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯍꯣꯡꯊꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯕ꯭ꯔꯨ 12:2ꯗꯀꯣ ꯖꯤꯖꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯣꯊꯔ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯅꯤꯁꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯔ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯧꯁꯥ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯦ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯐꯦꯠ ꯋꯤꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯜ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛ ꯁꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ we do not earn salvation by our obedience for salvation is the free gift of God to be received by faith but obedience is the fruit of faith adubu aikoina thajaba aikoina haiba inbugi mapana aikoina arang khubum phangba nathi adubu aikoida thajaba lei habje kaino utkini habda aikoina haiba inbusina ko magi mahi neba haiba inba habse thajabagi mahi neba longa kwa habse kanagi mahi thajabagi mahi ne aduga sida haiko genuine faith will be manifested in good work for good work are the fruits of faith hamsida the faith that does not produce good works does not justify the soul aikoida thajabadi leiraga afaba aikoina thajaya yaraga aikoina ku punsida afaba thabuk singye uthoraktaba taragadi masina aikoi kaidongna aikoina justify tawbu ngomba kaidongda sumanba ngomba sina chang sai bible na haiki jingdo madu ngakani sina chang aduga aroiba text ama palage aduga loisirage the first Peter 1:9 receiving the end of your faith nangi thajabado adugi kadabari adugi aroi nangi thajaba aroi adugi mapung phabdo phangba matamda even the salvation of your soul ham thajabjina khoi mapung phar kana kaiba khoi arang ko bamado phangi habni sinawsa aduna khoina sida mu yengse khoina mathang step ta ko khoina kari khongthang khoina arang ko bambasida ko kari lakani habje khoina mathang da mu yengse nasigidi tabribo mayam khudingda bopi boshnu khoina thajabjigi mapana khoina prabhu jisu christ ma thajab goloina khoi change khoi gi pam khai do copy ba phangani sinawsa masina amata ngarabni nang ai prabhu jisu christ ma khoi ba thamoi pijiko aduga ai gi samonje nakoina nungsibiduna matak manau naina tabi sinawsa masi step by step masi bible text ngata naina systematic bible jamane text ko yam paabje khoina ngamdaba ko adugi ne yam leire text haning badi amle adubu matam asina maramde yam sangman besu mina taning udaba adugi damutani asigi ditabi ba mayamdana khoi shona bopi boisnu hena nakoina bopi bo oiragadi masigi samonsina nakoina miyamda share tawbiu haibu achumbaje mipum khuding mo phangduna arang khobongdi thorang nangda saru yamina se petose sagadale bi pai shwayam thagasare nasigi senglaba numisi thaipa khonji tamkhraba thajaba sigi mapana naki thaujangi mapana ikhona loina ma inbu ngambini haibjini akhona tawba pabuduna nate naki thajabadugi mapana nana ikhoda press pibiraga akhona khitang honabada punamase oiba ngamanbini akhoi pangana nate punama prabugi mapana ni haiba sigi dam thagasare tabiri kuding tanana adugumba thaujan thajabadu nana phangan biana prabhu jisu minda khurumjari amen